Sanibonani guys, naku umbuzo engikutholayo. Ey baba uZungu, siwalungisa kanjani noma si-arrange kanjani i-watch list yethu ukuze sibone lento esifuna ukuyibona kuphela emarket. Asifuni ukubona ezinye izinto. Sifuna ukubona lama currency pairs thina esiwathandayo. Or sifuna ukubona lama commodity thina esiwathandayo. Or sifuna ukubona i-cryptocurrencies lethi nesithandayo. Asifuni ukubona yonke into. Khululeka. Ungakwazi ukwenza kanjalo njengoba ubona la mangiklikha ku commodity cryptocurrency popular kuvela ama products ahlukene i-app isik-arrangele wona yabo but wena uwafuni lawo ngoba maningi azokudida noma yakudida ufuna lawo wathandayo khululekayo nansi into ongayenza uza la kule pen mawufika la kule pen uyakwazi ukwa-move around mhlamba ke sithi ufuna i-commodity kube yiyona eqala kuqala ngoba wena awu-trade ama-currency pairs bese kuza ini i-crypto yabo ubamba nje lama line la ka-equal sign kube yiwona owahambisayo okay then asambe siyobheka ukuthi ibukeka kanjani okay so i-commodity sekuyiyona eyokuqala happy excellent but now ufuna ukuzenzele yakho awufuni lawa ufuna ukuzenzele yakho simple nakhona it's not a problem because awufuni ukufidlisha nalawa awufuni ukumosha but ufuna ukuzenzele yakho alright asambe sepenini again so masifika la epenini sizo create i-watch list entsha sithi new watch list sizoyibiza ngobani ngobongani asithi bongani bongani yabo right nanso isiya ngivumela ukuthi ngiyisave then sengiyabuyela emuva hayi bongana akekho ubongana akekho yabona guys ukuthi bongana akekho but ke ngokuthi akana lutho asambe ke siyo eda i-instrument kule watch list yethu entsha sengithi add instrument ngithi ngifuna i-gold ibe under my watch list ingahlali kuma commodity ngifuna i-USD/JPY ibe under watch list ingahlali le kwa forex ngifuna i-BTC USD ibe under my watch list ingahlali kuma commodities ne-US cash 100 ngifuna i-under my watch list US30 ngifuna i-under my watch list yabo lonto leyo ne-GR40 ngifuna i-under my watch list ne-US 500 nayo ngifuna i-under my watch list kushoda ba kushoda i-gold kushoda i-gold i-gold angilazi igama layo noma i-currency pair yakhona I mean i-category laba ifake khona angiyazi okay so ngizoyisearch usuyafika la uyaklikha siya searcha sithi USDX nanti igolide i-index yakhona sengiyafika la ngiyancinya seyedekile athi sibo edekile ithi connection lost kanjani move yes yabo i-edekile sengiyabuyela ke manje ngiyaku watch list yami under bongani can you see I only have izinto engizitradeayo nalezi ezingijabulisayo and then bese ngiyabuyela le mumva but manje ubongane waya le kude le then sibuyela kuphi kuyipen later I'm sure so uyazi ukuthi sizofike senzeni siyalincinya ipeni siyahamba siyakubongane sibamba equal sign siyayidonsa sisa phezulu yabo siyayidonsa sisa phezulu ayithi yabo sekuyiyona ke manje iqalayo angisaloku ke manje ngifuna ukubheka into eningi nangu ubongane sengiyazi ukuthi my favorite watch list ila this is how you add your stuff bafethu kwi-watch list yakho noma sewufuna ukuyikhipha ubuyela nje la kule peni ungene uthi edit i-watch list yakabongane no sorry ngiyanilahla manje so noma usufuna ukuyi-edita i-watch list yakho yeah so noma usufuna ukuyidelete i-watch list yakho ufuna ukudelete something ufuna uku-add enye or kanjani whatever the case may be hayi kulula uvela ungene kuyo ungena kuyo la bese wenze njani nali uthikho green lapha top right corner mawuklikha lo ya green iyayisusa athi yabo mawuklikha lo ya green iyayisusa
ethi sibone la kuzothiwani ngiyamncinya ugreen it's a bit slow why ingafuni ukuyisusa ethi siye ku US 500 and then sincinye sithi got it nathi beyibanjwe ile ya siyamncinya and then siyamkhipha ubongani yabo siyamkhipha and then siyasave. Can you see akasekho ke under iwatch list yakho uma ufuna ukumbuyisela uyancinya and then uthi yes ngimfuna la kubongane bese uyasave yabo then into zakho zihlelekile. That's how you manage iwatch list yakho.